inkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama umpostoli, ngibingelele abafundisi bonke abakhona kule ndawo, abazalwane bonke nolusha egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, amen. Ophambi kwenu uMaMtshali Mathenjwa esibenga, ibandla lasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ebranchini yaSotho ngathi ngaphansi komfundisi uMaseko. Ngiyamdumisa kakhulu bangcwele ukuza kwami la, inhliziyo yami nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngiyile kuleya ndawo ngoba benginakho lokhu kunqekazela nje, kanti kufanele ngimdumise uNkulunkulu ngimbonge. Okukakhulu ensukwini nje into ebengiyibona uNkulunkulu angenzele yona isithelo nje sokuthula emoyeni wami, ngibe lokuthula noma ngibone ukuthi lokhu nalokhu akukalungi ngendlela engifisa ngayo, kodwa ngibona uNkulunkulu elungisa mina kuqala, ngoba kwesinye isikhathi izinto ngifuna ukuzibambela ngokwamandla ami, ngokwezwi lami, kodwa ngibonga ukufundiswa uNkulunkulu ngencebo yakhe ayibekile phambi kwethu. So ukimi ukumdumisa nje kakhulu uNkulunkulu, ngimbonge ukuthi nakuba nginjena kodwa uNkulunkulu ungenzele umusa, nami ngaba kwabakhethiwe bakhe abafundiswa izindlela zakhe, wangenzela nje lo musa bangcwele phakathi kweyiphithiphithi zonke, phakathi kwebhizi yonke, wangenzela ukuthi ngilizwe izwi lenkosi yamakhosi, ibe inkosi yamakhosi nasempilweni yami, amen bangcwele. Nanokuthi kwezinye izikhathi kube nento oyibonayo ukuthi le ngokusho kwezwi kaNkulunkulu ayilungile, ayifanelekile ukuthi bekhona ekhaya lami, kodwa ngingabi nawo amandla okuthi noma isu lokuthi ngizoyenze kanjani, kube sengazi ukuthi ilungile nje. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kube khona isikhathi sokungathuli kwakhe manje uNkulunkulu ubone ukuthi ngikubonile mina uburongi ngokwami, kodwa manje sekuNkulunkulu okhuluma manje, onganginiki ukuthula ukuthi cha ke le ifanele uyilungise. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngobaba uNsibande owasihlanganisa naye, besazi ukuthi uma uthi mfundisi ngikhulekele, hayi uNkulunkulu uzulalela umkhuluke wakhe, ebese ilunga lenkinga mlebe ngiyibona, kodwa ubaba uNkulunkulu wamnika ukuthi akasifundise ukuthi sonke siziyele kuNkulunkulu, ngoba uma engasekho yena siyokwenza kanjani, ngoba uNkulunkulu kungowethu. So ngiyamdumisa bagcwele uNkulunkulu ukuthi nami ngimncinyane ngingelutho, kodwa zikhona izinto engizibonayo uNkulunkulu angiphendule kuzo. Uma ngingasho nje kafushane ngonyaka odlule, ngeke ngaba nesimo la ngikhathazeka khona ngomntwana wami, enza izinto engibonayo ukuthi cha azinakuphila la phakathi kwekhaya lami, ebuya ngesikhathi esithandayo, edla izinto ezingafanelekile. uNkulunkulu wangithinta, wayithinta inhliziyo yami, wavuka lapha encwadini kaDuteronomy 6 ukuthi kuthiwa yimina okufanele ngimise umthetho kaNkulunkulu phakathi kwaleli ekhaya, ngifundise abantwana bami. So lo owenza kanjena ufundisa ubani? So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nangenkonzo abefundisa ukuthi siphinde safundiswa ukuthi thina singabecebo likaNkulunkulu sibekelwe ukwandisa umfanekiso kaNkulunkulu ezweni. So kubonakala ukuthi ayabona umfanekiso kaNkulunkulu lo, bangcwele ngathatha ngolaka lwami, ngashaya ngenza konke, ngathi ngikhulekisa khona isimo sisimo, ngoba ekhaya umuwedwa umama ubambe wedwa ekukholweni hlezi usolwa ngaso sonke isikhathi awuyeki ingane. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi noma wayekhona okufanele alamule, kodwa wangipha ukuthi ayibhekane nami le ndaba, waqhamuka sekudlulile konke. Ngaze ngasho ngathi cha ke phansi kwalolu phahla lolu engilinikwe uNkulunkulu, mina yonke into enginayo ngiyasebenza impela kwalo msebenzi uNkulunkulu onginikile, kwalokho ukudla okudlayo uNkulunkulu onginike khona, yonke into nje ayikho eqhamuke emandleni ami. So awukwazi wena ukudla izinto ezingale uphinde uzodla lezi engiyinikwe uNkulunkulu wami. Thatha isinqumo ke manje ukuthi kupho okwenzayo, uyaphuma noma uthobela umthetho kaNkulunkulu, ngoba ilokho engikukhethile mina manje ukuthi la endlini akwenzeki intando kaNkulunkulu. Bangcwele ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi akubanga amandla ami. Ngathi mangibekela ubaba wathi baba hayi ngene enkosini, ikhona indaba ke eyingikhathaze, useyichazile ngayizwa ukuthi ubaba umethi mangihlula umkhosi ka 7 days, ngiyaphi 21
ngoba ngihluleke la phansi akukhombe phezulu baba uma uhluleka la shona phezulu wanginika umkhosi ka 21 days bangcwele izolo nje kade ngibuka ngithi uNkulunkulu uwenzile umusa ngobaba umpostoli uma wenza into ngokusho kwezwi lakhe ekhuluma izwi kaNkulunkulu olaziyo nawe kodwa uma sekuyala yena ngalo uNkulunkulu uyangenelela engangena bangcwele emkhosini kaNkulunkulu uNkulunkulu wangenzela umusa kafushane nje kwathi noma ingane isishaya isikhathi ithi ayisengitholile indawo ngemqashweni eyabuhlungu inhliziyo yami ngithi ukhetha ukuphuma kunokuthi ukhethe uNkulunkulu yathi cha vele sengimdala nami ngifuna ukubona impilo ukuthi kanjani angangayeka ukukhuleka ngakhuleka kodwa khona isekhona phakathi kwekhaya ingakahambi ngangithe akekho ozosala la manje enkonzweni sonke singene emotweni siye enkonzweni uyathanda noma uthanda uma usela nje phansi kophahla lwami usadla ukudla kwami mina ngikuthola uNkulunkulu siyahamba siyokhonza uNkulunkulu kusukela lapho ngithatha isinqumo bangcwele salokho uNkulunkulu wangilekelela sahamba futhi ngokuthula kungekho ukubangisana ukuthi iSunday iphela vuka cha yonke into yahamba kahle nami ngaze ngamangala sashaya isikhathi waphuma wahamba kodwa futhi sehambile ngeSunday ngimbone ekuseni siye enkonzweni iyamdumisa uNkulunkulu inhliziyo yami ngingazi ukuthi kwenzakalani uNkulunkulu emuhle bangcwele sahamba kusukela ngithi kwakunyaka odlule November kwenzeka konke lokhu kuqala ukwenzeka uNkulunkulu emuhle yaphakama ingane yami yathi iyakhetha ukuthi uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yakhe bangcwele ngiyamdumisa uNkulunkulu ukuthi ngimnike umsebenzi wakhe fanele izwi laNkulunkulu silithathe silenze thina sili-apply so nami ngenithi ngingelutho Nkosi wangizwa pho nami wangilalela ekukhaleni kwami wangenzela umusa ngiyazi ukuthi akusikhona ukuthi okuhle kwenziwe yimina kodwa ngokuthi ngizinikelile ukuthi ngilandele izwi likaNkulunkulu ngizinikile ukuthi cha Nkosi ukushoyo ngizokwenza uNkulunkulu uyangibonisa ukuthi ngempela ukhona futhi nami ngisendaweni eright la ngikhona la kwenzeka khona zonke izinto amen bangcwele so ngiyamdumisa uNkulunkulu kusukela ngonyaka odlule siye enkonzweni sonke akukho futhi okukhona kunokuthula nasendlini ngisho kubaba wekhaya okuyena esiphambene ngokweyinkolo kodwa ngizokuthula nokwenama noma sixoxa noma sibonisana ngizwe ukuthi hayi uNkulunkulu ke manje ongenelile mina ngehlulekile kokwami ukukhuluma kodwa manje ungenelela uNkulunkulu ngibona ukulunga kuye ethoba engathobeli mina kodwa ethobela izwi likaNkulunkulu elikini ngiyambonga abangcwele uNkulunkulu ngiyamfisa nje ukuthi ngihlale njalo ngisebungcweleni bakhe ngihamba ngobungcwele ngiyamdumisa angiphezi nakuba khona kule ndawo ngithi uJesu Kristu uyinkosi amen.